Kei te haere tonu ngā whakawā te ture i te kōti teitei o Tāmaki Makaurau i te tokowhā o te urewera mo te mahi taihara me te maupū. Ko te whakamātautau i ngā whakāhua i mau ia rātau te take nui o ngā whakawā i te rangi nei. He whakaata i mau i te kāmera matahunahuna a te ture. I te rānei tau mai ki tēnei āpiha, ki te kōrero i ngā āhua i mau ia rātau. Omar Hamed and Valerie Morse taking part in some activity, and if we play it, it's probably easier for me to explain. Here, she appears to be holding something in her right hand. We have a female, I believe, is Marama Mayrick, carrying a Molotov cocktail in her right hand. Ahakua ko whakawātea kēhia nā hara mai te toko toru nei, ko rātau ētahi o te tekau mā whitu i hopukina e te ture, i raro i te ture whakatuatuma i te tau 2007. Engari i te tau kua pahure, ka ukuihia nā hara maupū taihara mai a rātau e te kōti matua, me te tekau atu. E toe mai nei ko tēnei toko whā. He aikea Jason Landovich i mau e nei āhua i tētahi huihuinga ā rōpū. I te tekau mā rima o Tihema, rua tekau mā whitu. I believe the female at the rear of the screen is carrying a Molotov cocktail, a bottle with a rag out of the top. We have a male identified as Urs Signer, wearing the trousers rolled up to his knees and the balaclava pulled up like a beanie or a hat on his head. Whai muria kei tērā, ka wehe wehe. Tini Molyneux, te karere.